Dobro večer, moje ime je Filip Kalmarević, a vi gledate emisiju Nacija. Te večerašnje emisije jesu srpski nacionalni interesi i kapaciteti i resursi da ih sprovede. Kada govorimo o tome šta su to tačno srpski nacionalni interesi, da li država Srbija trenutno ima kapacitete i resurse da ih sve sprovede, ali kao i o tome kada ćemo i da li ćemo prestati da stavljamo za sinonim države reč Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, a umjesto toga da koristimo reči kao što su institucije, parlament i sl. Moj večerašnji sagovornik je predsjednik Naprednog kluba i istoričar Čedomir Antić. Dobro večer. Dobro večer. Pa da počnemo prvo od toga, kako vi definišete srpske nacionalne interese? Šta su za vas srpski nacionalni interesi? Srpski nacionalni interesi danas nisu isti kao pre 50 godina. I to je ono što građani treba da shvate. Ja bih najšire njih definisao na način na koji ih je predstavio Borislav Pekić, poznati književnik i osnivač Demokratske stranke. On je rekao da naša država, naše društvo treba počivati na nacionalnom i demokratskom. I da su to dve šine našeg razvoja koje ne mogu biti spojene, niti mogu biti bozna kako razdvojene. Dakle, naš nacionalni interes je da srpski narod bude slobodan, kako u Republici Srbiji, tako i u srpskim zemljama. Naš interes je da naša država bude nezavisna, jeli? I naš interes da naše društvo, bez obzira na sve nedaće, bude demokratsko. Sad, naravno, to su dva ideala, sloboda i demokratija, pa kad njima treba težiti, ja bojim se da idealno rješenje ne postoji, ali postoje zadovoljavajuće. U ovom trenutku ni jedno ni drugo, a posebno ovo demokratsko, nije zadovoljavajuće. Naravno, kad govorimo o tim nekim opštim nacionalnim interesima, uspostavljanje institucije, demokratije, vladavine naroda, ali kada govorimo o nekim malo konkretnijim pitanjima, da li je to recimo Republika Srpska, Crna Gora, Kosovo i Metohija, da li je to dijaspora, da li je nacionalni interes smanjivanje migracije iz Srbije, da li je nacionalni interes zdrava privreda, što su sve nacionalni interesi kad govorimo baš o tim konkretnim i manje opštim temama? Hajde sad da pokušamo da rangiramo ta pitanja u recimo 6 celina koje su pojavno postavljene, a ne po značaju. Dakle, ključno pitanje države je pitanje da prosto opstane Republika Srbija kao država koja je funkcionalna. Dakle, ključno pitanje naše prošlosti nije bilo teritorija, kako mnogi misle, već funkcionalnost. To pitanje ima i jedan drugi segment, a to je šta sa zagraničnim srpskim zemljama. Dakle, mi živimo u vreme kada ponovo se rađa svet u kom ima više centara moći, to je povoljno za razvoj našeg naroda. Mi, po mom uverenju, ne treba tražimo nešto što je stvar prošlosti ili što je neizvodljivo. Sasvim je prirodno da na ovom svijetu postoje 3 nezavisne srpske države. Jedna je, naravno, Republika Srbija, koja je matica i u kojoj je srpski narod suveren. Druga je Bosna i Hercegovina, gde srpski narod ima svoju državu, Republiku Srpsku, i gdje je srpski narod suveren sa još 2 naroda. Dakle, Bosna je koliko srpska, toliko i muslimanska, odnosno, kako oni kažu, bošnjačka, toliko i hrvatska. I konačno, tu je Crna Gora, gdje Srbi nemaju puna prava još uvek, ali gdje bi bilo logično da ta međunarodno priznata država koja je članica NATO-a bude koliko crnogorska i muslimansko-bošnjačka, toliko i srpska. Posebno obzirom na činjenicu da Srbi čine preko 60% građana Crne Gore kad je reč o kulturi, kad je reč o jeziku, kad je reč o pismu. Odnosi tih 3 države ili kako će stvari biti završene, da li će biti završene time što tokom dugogodišnjeg osporavanja srpskih prava u Bosni i Hercegovini, odnosno Crnoj Gori, Srbi dođu do toga da imaju 3 države koje se zovu Srbija, Srpska i recimo Srpska Gora, u krajevima gde su Srbi većina u Crnoj Gori, dakle od Budve, Boke, preko Nikšića, Plužina do Bijelog Polja i Andrijevice i predleža Podgorice. To je sad pitanje kako će drugi diktirati. Ali u tom domenu mi tražimo sebe. Ne tražimo u Jugoslaviji, ne tražimo u beskompromisnom staranju da podražavamo ili Briselu ili željama i volji Vašingtona ili Moskve i Pekinga. Dakle, mi tražimo svoje mesto. Naravno da nam je Rusija bliža od ostalih, ali to je emotivna bliskost, a ne politička ili ekonomska. Drugo pitanje važno je pitanje demografije. Dakle, mi spadamo u 18 naroda koji najbrže padaju demografski.
To pitanje mora biti rešeno. To nije samo stvar novca, kako misle srpske vlade od 2001. kada su počeli time da se bavaju. Pre toga doba Miloševića niko o tome nije razmišljao zvanično. To pitanje je pitanje promene kulturnog obrazca za naciju u kojoj se ministri prosvete smenjuju i kulture jako brzo i uglavnom ljudi malog uticaja dolaze na ta mesta. Dakle, prvo to treba promeniti. Treće pitanje je pitanje ekologije. Za nas ekologija nije ideologija, za nas je ekologija potreba. To ne znači da će nama Evropska unija određivati šta su naše ekološki interesi. Zato je potrebno da Srbija bude demokratska. Četvrto pitanje je pitanje demokratije. Dakle, procedura demokratskih održanja demokratije u Srbiji. Mi danas smo na nižem demokratskom nivou nego u doba mirnih godina Miloševićeve vladavine. To nije dobro. Peto pitanje je pitanje ustavnog uređenja Srbije. Da li će Srbija biti zadovoljna prerađenim ustavima iz 90. i 2006. godine? Da li će Srbija biti zadovoljna ustavima koji se menjaju tako što neko raspiše referendum na koji izađe 15% stanovništva ili tako što neko donosi zakone na engleskom koji su pisani u Briselu ili bilo gdje drugdje. I konačno četvrto pitanje je pitanje unutrašnjeg uređenja. Izvinjavam se, tačno, ovo je bilo peto. Dakle, šesto pitanje unutrašnjeg uređenja države. Dakle, od pitanja oblika vladavine, da li će to biti republika ili monarhija, do toga kako će biti ustrojeno sudstvo, a konačno i da li Srbija treba bude centralizovana država, da li treba bude neka razvalina stare komunističke države koja ima autonomnu pokrajinu Vojvodinu, koja po mom uverenju, uverenju mojih kolega je apsolutno nepotrebna, ili će biti moderna regionalna država ili će biti unitarna, ali ako ostane unitarna i centralizovana, da li treba održavati razliku od 1:15 u razvijenosti najrazvijenijeg u odnosu na najnerazvijeniji kraj zemlje? Da, to su stvari onako sumirano nekih 6 stavki koje mislite da su... Njih može naravno biti mnogo više, ali samo važni su prioriteti i važno je kako to rešavati. Ono što vidim kao problem, to je što kod nas, ako postoji demokratija kako je uspostavljena 2001-2002. godine, tu jedna grupa ljudi koja drži vlast to sprovodi u ogromnoj buci nepomirenih, razbarušenih narodnih predstavnika koji sve manje i manje nekog predstavljaju. Dakle, posljednja vlada demokratskih stranaka je smenjivala poslanike na telefonskim sednicama predsjedništava stranaka. U ovoj situaciji sada sve je volja vođe. Dakle, on pusti nešto, pa onda kad narod se podigne, on onda brani narod od svojih poslanika. Ovdje imamo ponekad dobru politiku koja nema nikakvu zaleđenu državnu i nacionalnu, koja zavisi samo od nekog drugog marifetluka koji vlast provodi. Bilo da je reč o nekoj izbornoj manipulaciji, o nekoj ekonomskoj malverzaciji ili bilo kojoj drugoj aktivnosti koja je po mom uverenju vrlo često nezakonita. Da, u stvari koriste se neki populistički narativi samo u političke, propagandne, izborne svrhe. Da, apsolutno. Što ne znači da kad bi ova vlast bila promijenjena, mi treba sad da napuštamo neke od nominalno proklamovanih politika koje ona prihvatila. Jer su one tako nominalno gledano i formalno mnogo bolje nego su bile ranije. A mnogo su bolje zato što ova vlast kakva je da je, ima nekakvo zaleđe u nacionalnim krugovima u zemlji, ima, nažalost, populističku podršku, zahvaljujući populizmu podršku jednog dela građana koja je bezrezervna i oni su se nametnuli Evropskoj uniji, Amerikancima kao nekakav faktor koji je nezaobilazan u Srbiji. Dok su demokratske stranke bile uvek slabe, uvek posvađane, imali su te narcizme malih razlika, dakle te narcisoidnosti, i oni su u želji da nadjačaju ne radikalnu opoziciju koja je bila kao antisistemska, što je veliko pitanje da li je bila zaista tokom svih ovih 22-3 godine koliko su bili u opoziciji, ili 21 godine koliko su bili u opoziciji, već jedni protiv drugih. Pa se čak dešavalo da neki naši bivši ministri trče u Ameriku da pitaju nekog tamo predstavnika američkog ministarstva spoljnih poslova da li smeju da se kandiduju u svojoj stranci. Da, te stvari su mi poznate, ako se ne varam u vezi sa Šutanovcem. Tako je, i Richerom, da. Kada govorimo o svim tim interesima, da bi se oni ispunili, neophodno je da država Srbija ima kapacitete i resurse za to. Da li država Srbija danas, kakvu imamo, ima kapacitete i resurse, čak i da postoji puna volja koja trenutno ne postoji, da ih sve sprovede? Izvjesno da ima. Izvjesno da ima. Prvo, mi smo jedna od vjerojatno najbogatijih zemalja u istočnoj Evropi. Dakle, preživjeti rat, sankcije, raspad tržišta, tranziciju, prvu, drugu, promjenu vlasti 2012. godine. Sada jednu kleptokratsku vlast, to je potpuno očigledno, koja svaki projekat koji je radila, uradila ih je mnogo,
radi tako da gleda samo sopstvenu korist i korist onih koji sprovode, a ne države i naroda. Takva zemlja kada bi se regulisala i kada bi postojala ona vrsta s jedne strane spremnosti građana na promene, a sa druge strane ono što vrlo često nismo imali, a to je jedinstvo i spremnost ne na vodstvo, već na žrtvu elita, mi smo čudo napravili. Mi smo spremnost građana za promene imali 89. 90. 96. 7. malo manje, ali imali smo i tada. 2000. 2001. 2012. godine čak. 2008. Međutim, nažalost, ljudi koji su vodili nisu imali viziju promena. Već su smatrali da samim tim što oni dođu na čelo, da samim tim stvari su rešene. Onda bilo je njih koji su bili, ako pogledate recimo te pasije koje su imali, poznacima naroda pasije, koji su imali ljudi iz demokratskog bloka. Koga je danas briga za to što su oni tražili 2001. ili 2005. godine? Oni su posuđali sve one koji su bili za promene oko pitanja koji su bili ili nerešiva ili su ih rešavali neki ljudi iz inostranstva. Dakle, pitanje formalnog statusa Kosova, nebitno za njih u tom trenutku. Važno za državu, nebitno za njih. Pitanje Evropske unije, također vidimo, njima je to i rečeno, nažalost, 2002. godine. Znači, rečeno im je bez političkih problema, bez problema koji ima unutrašnja Evropska unija. Nećete doći u Evropsku uniju od 2017. godine. To im je rečeno 2002. godine. I oni i dalje su blebetali o Evropi 2005. 2007. 2010. 2014. A to je, zaljubljeni su sebe u stvari. Zato što oni Evropsku uniju vide kao neku vrstu raja, gde sad će oni biti pozvani da budu tu neki komesari, dobijat će ogroman novac, u isto vrijeme u zemlji neće biti mnogo promjena, pa će tu imati isto još veći novac, a onda će uvijek narodu reći, pa eto, vidite, mogli ste svi da uspete kao ja, ali, nažalost, da ste bili lenji, glupi, niste imali viziju, niste uspeli. I to je, s jedne strane, znate, kad govorite o tom nekom nacionalnom radikalizmu u Srbiji, vrlo retko možete naći takve ljude. Dakle, ta zaklinjanja u Rusiju, u Velika Srbija i tako dalje, to je sve pokriće za socijalno radikalnu politiku. Dakle, to su te gluposti tipa hleb za 3 dinara, plaćanje penzija u bonovima za struju i tako dalje. To je prosto populizam Nikolićev, Šešeljev. Čak i Vučić toga nije nikad držao, mada je ponavljao te priče. Ali kada govorimo o tom stavu prema Evropskoj uniji, to je jedan kompradorski stav, neokolonijalni stav. Gdje jedan deo naroda koji je najbolji ne shvata da je sve što je postigao tako što je išao u narodne škole, tako što je mu je bilo plaćeno školovanje, tako što je neko se pre toga borio od toga da se koristi ćirilica i da imamo narodnu školu, pa do toga da imamo dobru privredu, dobre univerzitete i tako dalje. I sad umjesto da se oni bore i dalje za tako nešto, oni su shvatili da u stvari je njihov Beograd u stvari mali, kao što su njihovi, da oproste, Donji Nemanovci, isto tako mali za takve veličine kao što su oni, onda će oni otići u Brisel, a onda će ovdje da nam pružaju savjete i da se predstavljaju kao neka vrsta kapova ovdje. To je loše i ne kažem da nije bilo razloga zašto je do toga došlo. Dakle, kao što je jugoslovenstvo bilo pokriće za asimilaciju. Dakle, u krajevima, recimo u Makedoniji, gdje Srbi nikad nisu asimilovali. Pojavila se jedna grupa, posebno oni koji su došli iz Srbije tamo, koji su u drugoj generaciji doživjeli da njihova deca, Dragan Jovanović i Zoran Petrović, odjednom postanu makedonski nacionalisti, pa čak i šovinisti. Zašto je tatko bio Jugosloven? Sada, nešto slično se desilo i sa ovim. Dakle, imali ste jedan period te socijalne nebuloze sa samoupravljanjem i onda naravno da je taj kompleks više vrednosti prešao u kompleks niže vrednosti. I naravno da su ljudi koji su pre toga se zaklinjali u Marksa, u Kardelja i tako dalje, neće da izađu pa kažu ja sam bio glup i moj doktorat je glup, naravno, nego će reći pa ne, problem je u narodu koji to nije razumeo, to je bilo vizionarski. A evo sad imamo viziju u Briselu i posebno ovi iz Brisela kad vide takve, odmah počeo da ih tapšu po ramenu. I meni je bilo zanimljivo dok sam se bavio politikom, sada već ima tome 15 godina, razgovor sa strancima uvijek bio čudan zašto je za mene on bio bizaran. Jer kad recimo govore o NATO, ja uvijek postavim jedno pitanje, šta nudite? Šta nudite Srbiji? Šta nudite srpskom narodu? Ja verujem da bi veliki deo Srba ozbiljno razmislio kada bi mu rekli da će Republika Srpska postati konfederalna jedinica Bosne, kada bi mu rekli da će dobiti Srbiju u Crnoj Gori pravo koju imaju Hrvati u Bosni, kada bi rekli da će Kosovo tek... Dobro, ali to je sad sve hipotetički. To su neke stvari identične, na primjer, po onome, evo samo promenite naziv države i ući ćete u Europsku uniju, kada govorimo o referendumu, na primjer, u Makedoniji. U redu, ali ako već hoće da uđemo u NATO, šta nude? Dakle, mi time što bi ušli u NATO, sebe izlažemo gnevu jedine velike sile koja nam je bila istinski iskreno u dugom periodu od pomoći.
ulazimo u zajednicu koja nas je bombardovala, koja je lažno predstavljala albanske šovinističke zahteve kao zahteve s ljudskim pravima. I jednu narodnu manjinu, odnosno nacionalnu manjinu koja je imala prava više nego bilo koja druga u Evropskoj uniji i koja se pobunila da bi bila deo Enver Hoxhine distopije 1981. godine, a ne zbog Miloševića. Vi ste te zahteve stavili iznad evropske budućnosti, ne Srbije, nego celog Balkana, koji zbog tih želja, koji su u stvari, šta je želja? Želja je da Kosovo, Srbija postanu kopneni nosič aviona, kao i Crna Gora. E sad, ako se te vaše bolesne, ja moram da kažem želje, ali ipak želje velike sila, ostvare, šta mi dobijemo? Oni uvijek kažu, bit će mesto u Briselu. Zašto njih svi pitaju to samo? A mene... Da, ne bi oni to govorili da njih ljudi odavde... Da ih to ne pitaju, naravno. I onda, meni je to bilo u prvo vreme čudno, da sam shvatio s kim imamo posla. Ja kažem, čekajte, mi smo zemlja u problemima. U to vreme ruske pomoći nije bilo ni naznake. Kineskog puta i pojasa nije bilo ni naznake. I naravno da tada vodite drugačiju politiku, sasvim prirodno. I ja uvijek kažem, u redu, ajde da vidimo. Kao što se Hitleru, ajde da vidimo, Hitleru je rečeno, nećemo da učestvujemo u ratu sa Rusijom, nećemo da šaljemo vojsku nigde. Mislim, racionalno je bilo da se pristupi. Niko drugi nije sam napao Hitler. Ni Sovjetski savez. Stalin je zabranjivao da se odgovori prilikom prvih dana napada u vreme Barbarosse, verujući da su to radili neki generali mimo Hitlera. Da ga dovedu u neprijatnu situaciju. Dajući mu prostor da on te generale pohapsi i šta već da uradi, samo da ne uđe rat. Britanci, sve što su mogli su uradili. Dakle, to je najveća promjena u britanskoj vladi koja se dogodila u proteklih 200 godina, koja se desila tada. I sad imate neke tamo Srbe koji ne mogu s Hrvatima izađu na kraj, koji sad idu da ratuju sa Hitlerom. Tako isto i sa NATO. Znači, u redu, bombardovali ste nas, to je strašno. Među nama bude rečeno, ako bude bilo šanse da se vrati, ne mislim bombardovanjem, ali time što se vratiti žao za sramotu, ali ja sam uvijek za to, ali ovako, hajde da pregovaramo. Međutim, pregovaramo o Srbiji, pregovaramo o srpskim zemljama, a ne pregovaramo o tome da Pera Perić ode da bude komesar i da se ne vraća ko Svilanović 20 godina tamo masti brkove o tuđi novac. Kada govorimo baš o tim nacionalnim interesima, uvek se, kao u tom primjeru, stavlja u prvi plan to a gde sam tu ja kod političara, kod elite, gde je njihov deo od svakog projekta, pogotovo sad to vidimo, znači ne govorimo sad o političkim i nacionalnim, nego govorimo o urbanističkim projektima. Tu se uvijek prvo gleda gde je njihov deo, pa onda se tek prelazi na to kakvih tu ima doprinosa i da li ih ima uopšte za građane i naciju. Pa tako imamo, na primjer, da je ova vlast pre nekoliko godina za veliki nacionalni interes stavila izgradnju Beograda na vodi, tako što je prekršila, iako je to u zakonima i ustavom predviđeno, ali korišćenje tog modela, ja mislim da je nedemokratski, lex specialis, kako bi zaobišla sve ostale zakone zbog jednog urbanističkog projekta u Beogradu koji je nekako nacionalni interes i za ono koji živi u Subotici i za ono koji živi u Peći, ako hoćemo tako, i u Nišu i tako dalje. Kako to obično biva u politici, stvari su višeslojne i stvari su složene. Dakle, vrlo je teško građanima Srbije, posebno onima koji ne proučavaju politiku i ne prate politiku, reći da je loše što se nešto gradi. Dakle, taj projekat je postojao kao Europolis, Beopolis koji treba da gradi Mira Marković. Htio je na Dunavu da gradi nešto Milan Beko, radili su imali ideje. Vučić je od vremena kad imao onu kampanju Beograd za metropolu, dakle govorimo o 2004. godini, kad je počeo da rebrandira radikale, imao tu ideju. I ja moram da kažem, to je vizionarski. Međutim, bilo je tu 3 mogućnosti. Prva mogućnost je ovo sad što su radili. Druga mogućnost je da dozvole slobodno tržište. Dakle, da su oni uredili tu zemlju, da su je doveli namene, da su napravili infrastrukturu, što je dužnost države. I da su rekli, izvolite, imamo generalni urbanistički plan, imamo detaljni urbanistički plan, neka svako uloži koliko ima, kogod želi stan da kupi, kogod želi poslovni prostor, cene su pristojne, dakle nisu naduvane. Država bi dobila mnogo, samo prodaja te zemlje isparcelisane, bez infrastrukture, 3 milijarde evra. Dakle, tačno ono što im treba. Međutim, oni su očigledno rešili da nastave tu ekonomiju, ja ću citirati Mlađana Dinkića, koji je jedan od najstrašnijih i najkobnijih ljudi koje je Srbija imala tokom proteklih 20 godina.
Ne mogu kažem više zašto Milošević i Šešelj zaista ne smiju da imaju konkurenciju među ljudima koji su bili posle 2001. godine i ne mogu da imaju. On je iskoristio taj izraz ekonomije destrukcije. Dakle, druga opcija je bila dakle to. Treća opcija je bila da prosto napravi jedan konkurs i da tu zemlju polako prodaju. Međutim, oni su uzeli na sebe da pokrivajući se tim investitorima iz Emirata, koji pitanje jesu li nisu i ko su ti ljudi i koliko je njihov udeo, odlučili su da iscrpu sve što mogu iz tog projekta. I sad, prvi problem je što su oni to uradili tako lex specialisom, drugo, čak ni to im nije bilo dovoljno, nego su morali noću da ruše bagerima, da trajno oštete demokratske ustanove. Pa to su i prvi izbori potpuno nedemokratski iz 2016. 2014. su bili posljednji izbori koji su bili koliko toliko demokratski. Onda su napravili te velike solitere koji su, kažu, kopija sličnog projekta na Bliskom istoku, gde je zemlja ravna. I mi danas umjesto da imamo jedan zamajac gradnje, a ne da je crveno-beli kran na kuli, kao da ne znamo ko to radi, ko je to dao nekome da radi i tako dalje. Umjesto da tim zamajacem smo uposlili ljude iz zemlje, iz inostranstva, umjesto da smo pokrenuli jednu movidu, da iskoristim taj španski izraz iz doba kad je pao Franko i kad je počeo taj veliki razvoj, pa da onda padne cena stana u Beogradu. Pazite, u Beogradu cena stana je, dugo vremena nisam pratio sad posljednjih godina, ne znam, posle korone i tako, ali u proseku, kad govorimo o urbanom delu, sad ne govorimo o nečemu što je ono prigradsko naselje, što više ne postoji formalno, ali realno postoji, uoči korone, vidjet ćemo šta će biti sad, korona nije gotova, cena je bila u proseku veća nego u Beču. Sad ja pitam, ako su u Beču višestruko više plate, ako su viši porezi, ako su više dnevnice, ako je veća cena građevinske zemlje, kako to da je kod nas cena veća nego tamo? Zašto? Jer ja shvatam da korupcija je neminovna u nesređenim društvima. Meni je jasno da 12 sati nije 12 sati i 2021. Nije ista 2021. godine 12 sati u Njujorku, u Londonu, u Budimpešti, u Beogradu, u Nairobiju, u Dar es Salamu i ne znam, u Kolombu. Međutim, hajde da tu korupciju ne mešamo sa potpuno modernim stvarima. Dakle, u Švajcarskoj korupcija u zdravstvu je dovela do toga da se zdravstvo razvije. Ali pre 100 godina. Onda je to regulisano. Kako da regulišemo neminovno postojeću korupciju ako ljudi koji uređuju sistem su korumpirani? I ako ne vjeruju ni u šta osim u sopstvenu budućnost na vlasti i sopstvene patologije i želje za moći. Pa to je u stvari nacionalni interes koji propagira ova vlast, mnogo više od svih prethodnih. Očigledno, zato što ja sam postavio to pitanje, čak sam postavio to pitanje ljudima koji su bliski predsjedniku kada sam s njima razgovarao oko nekih nacionalnih pitanja. Da li je moguće da čak i da je idealno sve ovo? Da Srbija treba da dobije infarkt ako je dobije predsjednik? Ili da se razboli i ode na bolovanje kad predsjednik ode na bolovanje? Da li je moguće da imamo hiljade odraslih ljudi... Tim rečima. Šta je odgovorio? Pa oni tvrde da to je sve demokratski. Znate, kao u porodicama u kojima je nasilje. Sve je u redu. Ništa nije bilo. Ima dve strane. A ničeg nema. Šta mislite kako se zove? Stefan, Luka Kebara, kako se zove Kines? Luka Kebar. Luka Kebar. Mislite da će onda kaže ja ovo radim zato što želim da budem u parlamentu i spreman sam sve da uradim samo da mi daju nešto malo moći, vlasti, novca. Ne, on će da kaže ne, ja sam iskren u ovom. Meni se ovo dopada. Pa jednog dana kada ovo sve prodano, on će reći bio sam najvan. Ali sad sam našao nekog drugog ko verujem da je upravo taj za koga sam žrtvovao svoju čast, ponos, autoritet i sve drugo. To je odličan u stvari uvod kad govorimo o toj metafori za infarkt i za bolovanje šefa države i cele Srbije. Mislim, ja, što bi rekli ovi naši u Srbiji, ne nasjecam mu, nego kažem prosto smrti smo ljudi svi i imali smo već takve ljude. Znači, to se ponavlja. Ja se sećam 96. godine, glavni je zahtev bio opoziciji i studentima da se moli Milošević da odluči da li je bilo krađe izbora ili ne. I sad imate jedan blam svetski da sudije suda su potpisane zapisnike oglašavali kao nevažeći i prihvatali žalbe onih koji su prethodno potpisali zapisnike. I zemlja se izlila na ulice, narod je na ivici građanskog rata podeljen na pola ko jabuka po tradicionalnoj srpskoj razmeri podela, a
Svi oni iz vlasti govori isto. Zovite predsjednika. Kao da predsjednik nije predsjednik SPS-a sve vreme. Slično je bili sa Brozom. Dakle, čovjek kome se peva da je ljubičica bela, ima 60 godina i 100 kila, onda stvarno. To, zoviti predsjednika, me podsjeća na to pre godinu dana kada je bilo jako veliko zagađenje u Beogradu i onda je moj kolega Boris Malagurski okačio broj preko kojeg može da se kontaktira predsjedništvo. I ljudi su onda masovno u stotinama, hiljadama počeli da zovu predsjedništvo i da kažu mora se reši ovo oko zagađenja. Onda su im te sekretari od tamo govorili kako to nisu nadležnosti predsjednika. Kada nešto treba da se strpa u džep, kad treba nešto što prija stranci i njemu lično, tada su to nacionalni interesi, ali kad treba da se radi nešto drugo što je zaista u nacionalnom, ekološkom, ekonomskom i bilo kakvom drugom interesu građana, onda se to izbegava i kaže se to nisu moje nadležnosti. To je odličan u stvari uvod da pređemo na temu institucija. Danas se sve više poistovećuje Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić i stavlja se u isto značenje i sinonim sa rečju država. To bi trebalo da budu institucije. Država je mnogo šira od jednog čoveka ili jedne partije. To je parlament, to je intelektualna elita, to su sve institucije, sve grane vlasti. Dokle nas je to dovelo? Šta su najveće posljedice? Kakve smo mi prilike propustili zato što smo dozvolili da jedna partija, jedan čovjek budu lice jedne države? Koliko god država bila siromašna, koliko god njen narod bio u problemima, u teškoćama koji ga sprečavaju da se uključi aktivnu u politiku, ipak je potrebno da postoje ustanove. Dakle, zato je važno, ja zato apelujem da prilikom donošenja novog ustava, a volio bih da on bude donesen na demokratski način, mnogo većoj meri demokratski nego iz 2006. Ne govorimo o onim ranije koji od 1921. godine svi su pod sumnjom. I sve su donosili neke klike, neke grupe, mimo čak i ustanova. Dakle, ključno je da te ustanove prilagodimo željama, težnjama i kapacitetima našeg društva. Sada, ako postoji skupština, bizarno je da neko, recimo, najavljuje da će da konsultuje građane po ulici šta da rade sa Kosovom i Metohijom, a neće da iznese to pred Skupštinu. I pred Skupštinom govorimo o tome koliko su dali jagnjića, prasića, siromašnom narodu na Kosovu, kome su asfaltirali put, ali se ne govori o, recimo, pregovorima. Prema tome, verujte mi, nisam od onih koji kažu kad ne znaš šta da radiš, ti radi po zakonu, ali moram da kažem da bi sve bilo bolje kada bi poštovali ono što je propisano. Od slova Ustava preko slova raznih zakona. Nažalost, ja moram da kažem, nije reč samo o SNS-u. To je jedan problem koji mi imamo, to je kulturni obrazac koji moramo da menjamo. Gde mi verujemo više u vodstvo i više verujemo u razne ljude koji su nam bliski, nego što verujemo u ustanove. Zamislite koja je moć bila, recimo, Narodne skupštine Kraljevine Srbije, kada je uoči Prvog svjetskog rata ili uoči aneksione krize, dakle govorimo o 1914. odnosno 1908. godini, kada je mogla da kaže da iza nje, odnosno iza vlade, stoji cela Srbija. Dakle, Jovan Skerlić je 1912. rekao, mi više nemamo ni naprednjačku, ni samostalsku, ni radikalsku vladu, dakle samostalna radikalna narodna, odnosno stara radikalna stranka, već imamo samo srpsku vladu. Čak i Republika Srpska u najteže vreme, kada se raspravljalo o planu Vence-Ovenovom, odnosno Ovenovom kasnije, i kada se razgovaralo o planu kontragrupe, raspravljala i odbila je nešto što je pod pritiskom bio prinuđen da prihvati čak i predsjednik Republike Srpske, dr. Karadžić. Tako da, pitanje Narodne skupštine, pitanje referenduma, pitanje jedinstva nije mitsko pitanje, već je pitanje poštovanja procedure i ustanova. I to je pitanje odgovornosti. Onaj koji sad ima većinu i dobio mandat da nešto uradi, taj mandat je ograničen i posle toga on za to odgovara. Nadamo se ne krivično, odgovara obično politički, ali mora politički da odgovara kad tad. A mi danas imamo, i to nije samo u Srbiji slučaj, čitav Zapad je pod velikim pritiskom upravo toga. Dakle, suština demokratije, pored procedure, jeste mandat. Dakle, nije suština u tome da vi istražujete javno mnjenje svaki dan, pa onda pitate građane. Građani imaju svoje probleme. Da, građani su već dali mandat. Bili pametni, bili glupi, bili obrazovani, bili prosti. Oni imaju svoje probleme.
Pa šta to znači? Da li to znači da sad kada bi dobili mišljenje naroda da treba da se baci atomska bomba, ne da treba baciti atomsku bombu? Dakle, narod je dao mandat, vi ne možete menjati izborni program od trenutka do trenutka. I mi sad vidimo, kada recimo reč o Vučiću, neprekidno, pošto svaki dan očigledno kontroliše i gleda javno mnjenje, neprekidno laviranje kako bi odgovarao predrasudama, željama građana. Ta stvar nije održiva, ona će globalno propasti. Demokrati će se vratiti. Sve postoji jasnije u posljednjih nekoliko nedelja i meseci. Ali to oni od početka rade. Recimo, evo ja ću podsjetiti i vas i gledalce u vreme kada su ipak izbori bili izvan sumnje. Govorimo o periodu od 2004. Možemo da kažemo, zato što 2002. godine su bili oni izbori gde je padao cenzus. To je jedna sramota demokratske stranke. Od 2004. do 2012. godine mi smo imali situaciju u kojoj se dva kandidata koji su dobili zajedno skoro 3 miliona glasova, možda i više, skoro 4, nadmeću tome da se dodvore biračima Bogoljuba Karića. I onda jedan nosi višnje u čaši, a drugi nosi jabuku. I onda pokazuju to je budućnost, to je umjesto salata. Dakle, kad su sebe doveli u tu cirkusku, izvinite, ali majmunsku poziciju, šta očekuje narod? Da, ovdje često vidimo situaciju da se kroz javno mnjenje beži od toga da se povlače neki popularni i nepopularni potezi i to, ja mislim da će postati sve izraženije u narednom periodu, baš zbog toga što je sad ukinut ovaj cenzus za referendum i usklađenje prema Ustavu iz 2006. godine. Pošto vlasti tradicionalno, kad treba da se donese neka teška odluka, to stavljaju na referendum kako bi vidjeli kako treba da se ponašaju. Međutim, sad bi mogli pređemo baš na to. Imamo jednu drugačiju situaciju. Sada će se održati prvi referendum posle 2006. godine. U Srbiji ovaj put nema nikakvog cenzusa za njega. Znači, ako izađe 1% građana, ako izađe jedan građanin, to je legitimno. Na tom referendumu se glasa o promjenama Ustava vezanim za pravosuđe. Znači, izmešta se izbor sudija i tužioca iz Narodne skupštine i stavlja se dominantno da se biraju od strane Visokog saveta tužioca i sudstva. Pored toga, mnogi spominju da tu ima još nekih tema koje formalno neće biti na papiru na glasačkom listiću. Napredni klub je pre nekoliko dana najavio da će učestvovati u toj izbornoj, odnosno referendumskoj kampanji. Kako vidite sve to vezano za referendum? Mi smo 2020. godine u junu mjesecu imali izbore koji nisu uspjeli. Dakle, prema zvaničnim statistikama izašlo je nešto malo više od 48% građana. Nismo imali ozbiljno nezavisno posmatranje. Na osnovu onog što znamo, verovatnije je da je između 33 i 35% građana izašlo na izbore. Prema tome, trenutno vlada i trenutni saziv parlamenta su nelegitimni. U parlamentu u ovom trenutku ima 242 predstavnika Srpske napredne stranke, ima 7 predstavnika nacionalnih manjina i koji nisu u koaliciji, ima nešto malo više onih koji su u vladajućoj koaliciji i ima jedan gospodin Vladan Glišić, poslanik koji je nezavisni, koji je protiv vlasti. Prema tome, to je nešto što nismo imali čak ni u doba komunizma. U doba komunizma, kada je raspravljeno oko toga kako doneti novi ustav 90. godine, 89. godine više od 40 poslanika u jednostranačkoj Narodnoj skupštini je tražilo demokratski ustav. Prema tome, to je znak da mi moramo sada da se ozbiljno zabrinemo. I vlast je primetila koliko je nelegitimna ta skupština i oni su najavili odmah izbore za godinu dana ili kasnije. Da, još nije ni konstituisana skupština, već je rečeno kad će biti izbori. Da. Međutim, umeđu vremenu mi vidimo da režim Aleksandra Vučića radi na tome da potpuno uništi stranke političke. Prvo, potpuno su marginalizovane ove istinske opozicione stranke, radi se na njihovom neprekidnom svađanju, kampanje traju. Drugo, taj takozvani spas Aleksandra Šapića, koji se 2017, 18, 19, 20 zaklinjao u svoju samostalnost, on je sad ušao u SNS. Prilikom pregovora sa SPS-om predsjednik Vučić je govorio da on vidi i SPS kao deo SNS-a. Prema tome, vrlo verovatno mi i formalno ćemo ući u period monizma i verovatno
možda ne formalno, ali realno u period jednopartizma. Nažalost, opozicija koja je bojkotovala izbore, iako je postigla uspeh, nije valjano kontrolisala izbore i nije išla u jaku antizbornu kampanju. To je dovelo do toga da samo pokret Suverenisti Dosta je bilo Saše Radulovića je kontrolisao izbore, nažalost na ograničenom broju mesta, i prema njihovim žalbama mi smatramo da kad bi samo deo njihov bio uvažen, ti izbori bi bili poništeni i ne bi moglo da se ide na nova izjašnjavanja bez kažnjavanja onih koji su krivi za izborni falsifikat i bez nekih garancija da će izbori biti ispravni. Ovdje sada imamo jedan očigledno izuzetak koji treba postane pravilo. U vreme kada će svi biti na odmorima, deca na raspustima, dakle odmah posle perioda koji se završava Srpskom novogodinom, oni organizuju referendum. Kad pola ljudi nije u zemlji, praznici. Mnogi nisu u zemlji i tako dalje. Vidimo da oni taj referendum ne reklamiraju. Bukvalno se krije od svojih problema. Krije se od građana i mi smo zato smatrali, mi u Naprednom klubu, da je potrebno da se opozicija objedini oko toga da pokaže da ne želi taj referendum. Sada, naravno, opozicija je podeljena, da je opozicije kaže to nije legitimno raspisani referendum. Međutim, postavlja se pitanje, a da li su izbori legitimno raspisani? Na koje će izaći 4 mjeseca? Na koje će oni izaći, iako su dobili premalo u odnosu na narodnu podršku koju su dobili tako što narod nije izašao na izbori. Vama je svakako poznato, gledalcima možda i nije, Napredni klube zajedno sa Narodnom mrežom poslanika Vladana Glišića pokušavao da posreduje među opozicijnim strankama u ovim uslovima kada je demokratija ugrožena. Ja sad ne ulazim u druge aspekte politike, ni režima, niti stranaka koje su naravno raznim stranama političkog spektra koje su protiv režima. Red je da se ide jedinstveno u izbore. Zbog kontrole izbora, koje danas manje su mogućnosti nego 90. godina, zbog medijskog nastupa. Međutim, mi smo imali obstrukciju, ja moram da kažem, nažalost, od gospodina Đilasa. Ja prihvatam da je on čovjek najuticajniji u opoziciji, ali znate, bio je Milan Panić najuticajniji u opoziciji 90. godina, pa na kraju mora bude isključen i svega, zato što se ispostavilo da do 99. godine bio u vrlo bliskim vezama sa Miloševićem. Tako da ja i sada pozivam, mi ćemo zajedno sa Suverenistima Dosta je bilo i zajedno sa Zdravom Srbijom gospodina Stamatovića, gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine Čajetina, ići u ovu kampanju. Ovo nije predizborna koalicija i moram da kažem da niko od nas nije ni spreman u ovim uslovima na pravi način za izbore, zato što verujemo da je mnogo šire ujedinjenje potrebno za izbore, ali bi bilo dobro da prevaziđu te inhibicije koje imaju stranke opozicije i ono što ne govore, a što mi se čini da je činjenica, da prestanu sa tom zavisnošću od Brisela. Dakle, kada u Briselu sija sunce, ne treba stavljaju sunčane naočare, ovdje je mrak već. To što Brisel želi da se u Srbiji menja kao u Makedoniji, pa da nam jedna grupa kriminalaca nameće ime, odnose u državi i tako dalje, to ne znači da je to naš nacionalni državni interes. Evropska ideja nije uvek Evropska unija. Evropska unija nije uvek ono što je u Briselu. Posebno u uslovima u kojima imamo tolike probleme. U Srpskoj, u Crnoj Gori, na Kosovu koji nemaju veze sa Vučićem. Više problemi u tim krajevima imaju veze sa Vučićem iz 1993. nego sa Vučićem iz 2021. godine. A imaju vrlo malo veze, vrlo malo veze sa Vučićem iz 1993. godine, kad je on bio samo narodni poslanik i generalni sekretar Srpske radikalne stranke. Tako da, ovo je sad prilika da se mnogo nas objedini i stranaka i grupa građana, kakvi smo mi u Naprednom klubu. Nikog ovo ne obavezuje ni da izađe na izbore, ni da bude u koaliciji na izborima, mada je bilo dobro ako se izlazi na izbore da bude jedna lista, jedan kandidat za predsjednika, jedan kandidat za gradonačelnika i da se ozbiljno ide u borbu za demokratiju. Ako nemamo demokratiju, onda nam džabe to što će neko dobiti 20 broj glasova i što će biti prvi u opoziciji kada je jednim čitavim ambisom udaljen od vlasti koje su od njih napravili neku vrstu bonsai drveća. Koliko je realno da dođe do toga da se na referendumu izglasa opcija ne, odnosno protiv promjena Ustava? Za ovu našu kampanju to nije važno. Dakle, dovoljno je da izađe mnogo ljudi i da pokaže se na sve da država nije partijska. Da nije suština u tome da oni podignu sve te ljude koje ucenjuju poslovima, raznim pravima, koje podmičuju uljem, šećerom i tako dalje i koje, neke od njih koji su dobronamerni i pošteni, lažu preko medija, koji su 30 godina čekali da dobiju nekakvu vest koja je dobra i sad dobiju vesti koje su dobre, ali pritom im ne javljaju koliko su plitki
temelji tog dobra koje je napravljeno i koliko je ono zasnovano na zaduživanju i na kleptokratiji u državi. Postoji mogućnost da, naravno, režim bude poražen, ali je potrebno da kampanja bude izuzetno široka. Ono što je važno to je da se pokaže da je građanima Srbije stalo do njihove države i da država nije Srpska napredna stranka. Da država nije jedan čovjek, niti grupa ljudi. Država to smo svi mi. I tiče nas se ovo pitanje. Nije za nas u ovom trenutku važno način na koji će biti birane sudije. Za nas je u ovom trenutku važno da li ćemo mi imati demokratsko odlučivanje oko bilo čega. A očigledno je da nemamo. I očigledno da smo svi deo jednog medijskog spina, jednog marketinškog procesa koji neko kontroliše, finansira. Mi to ne želimo. Srbija je previše važna da bismo to dozvolili. Hvala mnogo što ste bili gost moje emisije Nacija po drugi put. To je sve za ovu emisiju Nacija. Vidimo se sljedeće nedelje. Laku noć.